UBig Zulu-ke usephawulile-ke naye-ke odabeni-ke lukaMbokazi-ke okungumbekezeli-ke uphinde edume-ke nge-Little B kuyona-ke i-Orlando Pirates okuyiklabhu enkulu-ke ekhona-ke kwi-PSL. UBig Zulu-ke uveze okukhulu-ke ukuxolisa wathi-ke iphutha libengakubona-ke lokuthi bebebudedengu-ke laphana-ke kugcine sekuvela-ke ividiyo esabalala ey'nkundleni zokuxhumana kunophuzo eceleni kwabo. Uvezile futhi ukuthi-ke cha umbekezeli-ke bezobingelela ebona abantu abavuma ingoma ngabantu-ke abaziyo-ke laphana-ke ehamba nabanye kade ehambisana nabo-ke laphana-ke uthi wabese evuma ingoma kanti ividiyo izothi mesiyithathwa kubonakale-ke iphuzo. Uthi cha umbekezela akaqondene nakho konke bokusetafuleni kodwa-ke lokhu bokuqondane-ke nabo-ke oBig Zulu-ke kanjalo-ke nabantu bekade ahleli nabo-ke laphana-ke okuyila khona-ke lo mdlalo we-Orlando Pirates-ke athe mefinyelela khona-ke laphana-ke wasefica kudekiwe-ke itafula wasevuma ingoma waphinde-ke wahamba-ke ebingelela-ke oBig Zulu. uBig Zulu-ke ugeqa amagula-ke eveza lolu daba-ke wadlulisa nokukhulu-ke ukuxolisa-ke laphana-ke wathi lezi iy'nkulumo-ke usey'bonile-ke njengoba-ke isabalele kakhulu-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke wacela-ke ukuthi-ke nakubathandi-ke besport-ke laphana-ke kungabathandi-ke bebhola-ke wathi ucela ibe ncane akukho okutheni okonakalile-ke insizwa bizobingelela yavuma nje kancane yazihamba-ke ney'nsizwa bikade-ke ihambisana nayo-ke okungumbekezeli-ke nabanye-ke bafowethu zinjalo-ke iy'ndaba-ke eziniphathele zona la kwesiqiniseko SM Media-ke sifuna ukuzwa uvo lwakho kodwa-ke nongizwe mchunu-ke naye-ke kukhona sekushile ngikholwa ukuthi-ke usukuzwile-ke laphana-ke kukhona khona la kwesiqiniseko SM Media-ke evideni-ke elandelayo kodwa-ke okwamanje ngikuphathele-ke nangu uBig Zulu.